Yeah. Whoa, whoa, whoa. Patient master yasemsini. Sikhathi sami sekuqala lesi ngikhuleka kulamadlodi lamasha. 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 Bathi ngomhayisi awuyebonkwanya ngikadla ngiphelele bathi ngibomhayisi awuyebonkwanya intfombi tiyatshelela bathi ngibomhayisi labantu ngiyebonkwanya ngicela ningifulele bathi ngibomhayisi awuyebonkwanya ngicela ningamkeleni yini na bogogo nithulile anivuki na etinyathelweni tami nasemaphupheni ami ngikhuleka kini madlodi lamasha. Mayibabe bangani bavukile kanti kimi kutawulunga nini bomhayise impela sikhathi sami sekuqala lesi ngikhuleka kini bomhayise khuleka kini bocebisa labahle maye ngiyashweleta kini banikati bemifula nemifudlana ngisho kini baholi betindzaba netindzatshana tenyakatfo bomhayise bocebisa emadlodi lamasha ngisho wona phela lacubuka phansi emalwandle impela sikhathi sami sekuqala lesi ngiyakhuleka bongwanya ngabe livi lami alivakali na ngisho nini ngesimile engakule sikhathi sami sekuqala lesi ngikhuleka kulamadlodi lamasha. Sikhathi sami sekuqala lesi ngikhuleka kulamadlodi lamasha. Ngikadla ngiphelele bathi ngibomhayisi awuyibonkwanya intfombi tiyatshelela bathi ngibomhayisi labantu uyibonkwanya ngicela ningifulele bathi ngibomhayisi labantu uyebonkwanya ngithi ngicela ningamkeleni ngoba ngani bavukile awuyiminani kanti kuyolunga nini bangani bavukile awuyiminani kanti kuyolunga nini bangani bavukile
kubomhayise, ngacizelela ngathi likubongwane. Khuphuka hloti lamile mnguni, khuphuka hloti lamile mzawe, khuphuka dithunywa tami, khuphukani majaji, khuphukani majaji. Makhanye kwanze, cwebetele kube kuhle, thokozani.